Pozdrav ljudi, dobrodošli u 13. dan mog challenge-a. Danas je 27.3. i moram priznat da ovako jako energiju nisam osjetila već mjesec dana, od kad je bio zadnji prijelaz, 29.2. na 1.3. Po noći sam imala neke susrete s nekim entitetima u lucidnom snu i isto se desilo i noćas. Bilo je zastrašujuće malo, ajmo reći. Bilo je krvi i bio je pun mjesec u snu i bilo je svega. Ali moram isto tako reći da stvarno jako energiju sam osjetila čim sam legla, čim sam išla spavati. Imala sam vizualizaciju koja me doslovno dovela do suza od sreće. Tako da, evo, mogla sam očekivati nešto luđe tokom noći. Ujutro sam se digla u 7 sati, da, i pošto sam, odlučila da ću se dignuti, da neću ostati ležat, poslušala sam motivacijski govor, to jest motivacijski video od pola sata i nakon toga jednu jutarnju motivaciju i onda sam se malo bacila na tjelovježbu uz novu stvar od DJ Yogija koja se zove Žestoko. Rasturila sam, ljudi moji, sve me boli i primijetila sam koliko god najviše želim poraditi na trbuhu, nekako najviše izbjegavam vježbe trbušne uz ispriku da nemam di. Imam, to jest mogu si napraviti, pereš pod, staviš deku na pod ako nemaš ništa drugo, a uvijek se nađe nešto. I vježbaš. Nije toliko teško, ali da, obećajem da ću to promijeniti jer sve me boli i ne mogu više ni noge ni ruke. Mislim da ću sutra umrijeti od bolova što se tiče ruku i nogu. Svaki dodir. Tako da, moje današnje zahvalnice idu predivnim voćnim jogurtima koje imam priliku jest. Obožavam voćne jogurte. Stvarno volim voćne jogurte s kovaljićima voća. I isto tako mojim jastucima, jer imam 2 jastuka ovdje na krevetu, jako su fluffy, jako su mekani, jako je lijepo i udobno spavati na njima. I kiši, danas je kiša, kako sam zahvala na ovom predivnom vremenu. Kišica lijepo malo puše, ne tako jako, ajde sad je smanjilo, ali obožavam kišu, stvarno volim kišu i obožavam raditi bilo šta po kiši. Bit na kiši, bit u zatvorenu dok kiša pada. Najviše volim biti doma, naložiti vatricu, slušati vatricu kako gori, dok kišica pada po prozoru, neka dobra muzikica, neka svječica mirisna i tako. Zen. Idem sad malo nešto raditi. Izbacila sam danas ujutro video 6 jednostavnih stvari koje svi mogu raditi kako bi postali uspješna osoba. Počela sam redovito s ovim motivacijskim videima. Redovito sam 2 sam izbacila u zadnja 3 dana. Tako da namjeravam redovito izbacivati motivacijske videe i meditacije. Tako da evo, idem raditi nešto. Da se vidimo.
Ljudi moji, danas je dan za malo radne akcije. Idemo pilit drva, idemo pilit nešto, nemam pojma. Uglavnom idemo pilit, idemo radit nešto, idemo biti malo korisni. Evo da se malo zraka i prirode uhvati. Tu sam usred, ne znam nija čega, polja. Tamo se pile drva, letve neke daske, tamo su ovce. Nemoj biti ovca, budi soj. Idemo malo šetnju. Nadam se da su svi dobro, da se svi dobro držite. Evo, ja sam malo u prirodi, pored vode, trave, ovca, šume, ispod planina, brda. Opuštam se. Kako je? Neka grana me u stvari šipnula po faci. Gurala sam se di ne treba. Stabla škripe. Današnji dan je bio fantastičan. Osim što sam se probudila rano u 7 ujutro i odradila vatreno razgibavanje i tjelovježbu, bila sam u prirodi, prošetala, malo fotkala. Onda smo doma radili igrali se s nekim, lijepili smo neko kamenje, radili smo neku zadaću, bojala sam bojanku. Bila sam na par live streamova, slušala sam par live streamova, dečki, DJ-evi iz Rijeke, naravno, fantastični su, pošto ne mogu puštati vani i onda vrte online. Jedan je bio u 5, zatim je bila jedna live stream meditacija u 7:30, drugi stream je bio u 8 i sada jedan u 9. Da, lijepo su se zaredali, petak je, halo. Tako da kada sam bila vani, ludnica, kaos, ne znam, umorna sam, ljudi, umorna sam. Sve me boli od vježbanja i osjetila sam onu jaku energiju sinoć i svašta se nešto dešava. Tako da nemam pojma, sad je 21:12. Brojevi me vole. Tako da, idem sad još malo čitat knjigu i onda se bacit u krevet i meditirat. Najvjerojatnije, da. Jer internet i onako nemam, to jest imam, ali ne želim baš previše trošiti na mobitelu, da ga ne potrošim odmah, a kućni će se spojiti tek negdje poslije ponoći. Tako da, idemo iskoristiti ovo vrijeme koje imamo najkvalitetnije što možemo i vidimo se.
Još samo jedna stvar prije nego zaključim današnji dan i današnji video. Donijela sam novu odluku. Smanjila sam kavu na 1 kavu dnevno. I nova odluka je da ne nosim mobitel sa sobom kad idem zapaliti cigaru. Definitivno, cigare i mobitel mi jednostavno oduzimaju vrijeme. Jednostavno ih koristim kako bi izgubila vrijeme. Gubitak vremena, ništa korisno. Tako da ne nosim više mobitel sa sobom kad idem zapaliti cigaru. Vjerujem da mi se neće ni dati pušiti onda. Jer se desi da zapalim i scrollam i ništa. To je to. To je to od mene za danas. Idem i vidimo se u sljedećem videu.